Mwaramutseho neza mwese muduteze yombi muri mu bice bitandukanye, ndabasuje kandi mbifurije kugubwa neza. Mboneyeho kubaha ikaze kuri tariki ya 15 z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi 2026. Turagarutse rero kuri mikoro ndi Bosco in Region Info, aho tugiye kurebera hamwe amwe mu makuru agezweho, by'umwihariko rero mu bantu badukurikirana mu bice bitandukanye. Hari abantu mudukurikirana muri mu Burundi, hari abantu mudukurikirana mu bice by'u Rwanda, muri Uganda, hari abadukurikirana bari no muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Mwese ntabwo twigeze tubibagirwa, ahubwo dukomeje kurushaho kubaha ikaze kugira ngo tubane muri aya makuru n'ibiganiro tureba uko byifashe hirya no hino mu bice bigiye bitandukanye. Tugiye kwinjira rero mu makuru, turanyarukira hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta kindi usabwa usibye kuza kuba hafi mu by'ukuri kugira ngo turusheho kugenda tubana muri aya makuru n'ibiganiro. Tugiye kwerekeza mu mujyi wa Goma, hari kuvugwa amakuru agiye atandukanye. Ntabwo ariho honyine gusa tuza kunyarukira, turaza no kureba mu bice bigiye bitandukanye. Minembwe turanyarukirayo, turanyarukira Kamanyora ndetse na Katogota, twumva amakuru ari guturukayo mu mujyi wa Goma rwose, naho munyemere tuze kwibandayo cyane turebe uko byifashe. N'urugamba hagati ya 23 ndetse n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Tugiye kwinjiramo muri Masisi, bice bigiye bitandukanye, za Rusheberi ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye. Turagenda rwose tugarukaho tureba uko byifashe. Ariko nk'abantu mwe, ibitero bya drone byo byakomeje gusa 23 iravugwaho ibikorwa bikomeye cyane, ngo burya umujyi wa Goma waba urimo urasahurwa, impapuro zikorwamo amafaranga zaba zaramaze gutwarwa, birimo amabuye y'agaciro byose acukurwa Rubaya ndetse n'ahandi mu bice bigiye bitandukanye. Aho hose kabisa ngo uyu mujyi wa Goma urimo uragenda usahurwa ku buryo bukomeye cyane. Unyemerere rero ibi byose tubyinjiremo turi kumwe kuri izi mikoro za Region Info. Ari nayo mpamvu ngenda abwira abantu benshi bati wamaze gukanda subscribe, it's okay. Abatarabikora mubashe kuba mwabikora, nyabuneka turebe ko twarushaho kugenda twaguka. Reka twinjire mu makuru amakuru ajyanye n'imirwano mbere yuko tugaruka no ku bindi byinshi. Tubanze turebe aho urugamba rugeze, dore ko abenshi baravuga bati urugamba rwaba rugeze mu mahina. Imirwano ikaze hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Wazalendo yaje kumvikana mu gace bita Maremo kuva mu ntangiriro zo kuri wa gatandatu tariki 14 Werurwe, ubwo ni ku munsi w'ejo. Imirwano ikomeye yakomeje kugenda yumvikana hagati y'inyeshyamba za AFC M23 ndetse na Wazalendo. Imirwano yumvikanye mu gace ka Maremo, ni umwe mu midugudu iherereye muri Bashari Mukoto muri teritwari ya Masisi, aha ni mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ku ruhande rwa Kalembe Meti. Ahangaha rero Kalembe Meti busatira ku gice cya hehe, ku gice cya Warikare. Humvikanye amasasu menshi cyane kuva ku munsi w'ejo tariki 14 hari kumvikana amasasu kugeza n'uyu munsi, nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga. Ikintu bita imirwano, intwaro ziremereye, intwaro zoroheje zose ziba zakomeje kugenda zumvikanamo, aho ari imirwano yatangiye ku saa 11 za mu gitondo, ubwo abarwanyi Wazalendo bagabaga ibitero ku birindiro by'inyeshyamba muri ako gace. Kuva icyo gihe rero urusaku rw'ibisasu birikomeye cyangwa se biremereye byakomeje kugenda byumvikana muri aka gace. Ibi byateye ubwoba bwinshi ku baturage mu midugudu ituranye. Abaturage benshi bakaba barahise bahunga ingo zabo batinya ko imirwano ishobora kuba yabagiraho ingaruka, kuko bavuga ko ngo uko amasaha arimo kugenda yisunika, uko umunota umwe agenda guvaho hajyaho ubundi, ni nako n'amasasu yarushagaho kugenda yiyongera. Izi ntambara nshya rero zibaye nyuma y'amasaha 28, ziravugwa hari ibivugwa Kashuga muri Bashari Mukoto, aho Wazalendo nanone yari yanagabye igitero ku birindiro by'inyeshyamba za AFC M23 ku bitero bisa nk'aho ngaho nk'ibi, aho ari bitero bigamije gushyira igitutu ku birindiro by'inyeshyamba muri Masisi kugira ngo babashe gusubiza inyuma rero ibi bikorwa by'inyeshyamba za 23. Kugeza saa 6 z'amanywa kwa gatandatu ku munsi w'ejo, ibintu byari bikomeje kuba bibi cyane muri ako gace, nk'uko amakuru yatanzwe n'abaturage muri Kalembe, kamwe mu duce turi hafi y'ahabiraga imirwano, babivuga, aho bavuga ko intwaro ziremereye rwose zari zikomeje kugira zumvikana, ibigaragaza neza cyangwa se byerekana ishusho ko iyi mirwano y'ahangaha muri aka gace ka Maremo yari ikomeje kugenda yumvikana, nk'uko abatuye Kalembe ndetse n'abari bahugiye Kalembe bavuye Maremo babivuga, bakavuga bati imirwano irakomeye, wakubitira ko ari yumvikanye Bashani Mukoto,
bakavuga bati rero ibintu bikomeje kurushaho kugorana ndetse no gufata indi ntera ku rwego ruhanitse, ku rwego rugaragara, isi yose bibone, amaso yose ahangwe muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kuko imirwano yo irimo irarushaho kuba imirwano, urugamba rurimo rurushaho kuba urugamba mw'abantu mwe, bati ntabwo byoroshye. Ni mu gihe amakuru avuga ko muri Kivu y'Amajyepfo aho bita Katogota, ngira ngo murahaza ahangaha Katogota Kamanyura, iyo tuhavuze abenshi bumva ikintu biti urugamba rukomeye cyane, miripiko ikomeye, kuko ni tumwe muri site zikomeye cyane zagiye ziberamo imirwano, ndetse ni kamwe mu bice kuri ubu gakambitsemo ibirindiro by'inyeshyamba za M23, ndetse hakunze kwifashishwa nk'ahakorerwa diploma militaire. Biravuga ko ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo zamaze kuba mu by'ukuri zagabanya uruhare rw'inyeshyamba ziri muri aka gace, nubwo birimo biragenda bivugwa ko umutekano muri aka gace utifashe neza, cyangwa se nanone bavuga ko mu by'ukuri ntabwo Wazalendo cyangwa se FARDC, ingabo nyine za Repubulika Demokarasi ya Kongo ziri muri iyi mirwano, ntabwo bemeje ko bigeze bafata iki gice cya Katogota Kamanyura. Icyakoze barabisobanura neza bakavuga bati ikiriho twabashije gushyira hasi amakamyo 3, baravuga ko ari igisirikare cy'u Rwanda mu nyandiko ibyemeza, ngo yararimo aragendagenda rero muri ibi bice, ngo akaba ayo makamyo nyine yabashije kuba yashyirwa hasi ku butaka. Ni ukuvuga ko ayo makamyo yaje gukongorwa, nyine arashwe n'amakamyo rero yifashishwaga n'inyeshyamba za M23 mu kugeza ibikoresho ndetse n'abarwanyi muri ibi bice. Nk'uko byumva rero aya makamyo Wazalendo bakaba bigambye kuyashyira hasi nyuma yo kuyarasa rero, nyine nk'uko ubyumva. Amakuru akomeza kugenda tugeraho mu by'ukuri aragaragaza ko, cyangwa se arerekana ishusho y'urugamba mu buryo bumeze gutya, arerekana ishusho y'urugamba. Urugamba rero uko rumeze ni urugamba ruri gutangizwa na Wazalendo mu bice bigiye bitandukanye, nk'uko bikomeza kugenda bigaragara. Gusa 23 hari ibyo bongeye kuvuga, nk'uko bigaragarira mu nyandiko mfite hano imbere yanjye. Ni inyandiko ivuga ko kuva saa 11 za mu gitondo kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe 2026, ingabo z'uruhande rwa Kinshasa ngo zaba zagabye ibisasu mu turere twa Karingi ndetse n'aho bita Karingi muri Minembwe, ngo bakoresheje indege zo mu bwoko bwa kamikaze. Izi ni za drone zituritsa, nk'uko mubizi izi ndege rero ngo zitagira abapilote zari ziri gusenya ibice bigiye bitandukanye. Gusa 23 ikaba yashinjije rero uruhande rwa leta kugaba ibitera mu bice bituwe n'abaturage, ngo kandi bikaba byongeye ibibazo bikomeye cyane n'iby'ubutabazi. Ibitero nk'ibi rero ngo mu by'ukuri bikaba birenga ku mategeko mpuzamahanga, nk'uko bivugwa n'inyeshyamba zo mu mutwe wa 23. Turebe ku cyo Lawrence Kanyuka amaze kubivugaho. Uyu nguyu ngira ngo muramuzi, uyu ni umuvugizi w'abarwanyi b'izi nyeshyamba, niwe umaze gushyira hanze aya makuru mu ba mbere mu masaha agera kuri 2 cyangwa se 3 atambutse. Rero Lawrence Kanyuka yagize ibyo avuga kuri ibitero byo mu Minembwe muri Kivu y'Amajyepfo, nyine hari mu bice bituwe cyane n'abanyamurenge. Ngira ngo murabizi ko Minembwe ni ibice bituwe cyane n'abanyamurenge ku rugero rwo hejuru cyane. Ibiciro byakomeje kugenda bibamo imirwano kubera ko hari hasanzwe hari umutwe wa Twirwaneho. Muko hari umutwe wa Twirwaneho, abitwaye 23 rero bizaraboroheye kugenda ngo bashyire ibirindiro, ndetse bahita bakorana n'iyo Twirwane. Ariko kugeza uyu munsi imiryango imwe n'imwe y'ababyeyi b'abana banyine babo babaga muri Twirwaneho baravuga bati ikosa Twirwaneho yakoze ni ukujya gufatanya na M23 ikatuzanira n'akari murore, none mu by'ukuri ikaba yaraduteye ibibazo bikomeye cyane, kubera ko Twirwaneho ni umutwaro ushinzwe kurwanya uburenganzira bw'abanyamurenge babarinda ihohoterwa ryakorwaga muri ibi bice, busahuzi bw'inka n'ibiki. Ariko kugeza uyu munsi byahindutse urugamba rwo kurwanya ubutegetsi, urumva ko biratandukanye. Amakuru mashya ku ntambara rero bivuga ko yashyizweho na Kinshasa. Ibi ni byavuzwe na Lawrence Kanyuka tugiye kugarukaho. Ihuriro rya F23 rivuga ko kuva mu gitondo cyo kuri iki cyumweru tariki 15 Werurwe 2026, ngo ku isasa 1 za mu gitondo
ingabo zifatanyije n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zaturutse i Kinshasa ngo zatangiye kugaba ibitero bikoresheje indege zitagira abapilote drones zo mu bwoko bwa kamikazi ku bice bituwe cyane bya Karingi mu Minembwe mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Aha ngo hari urugamba rukomeye cyane ndetse rutanasanzwe nk'uko iri huriro ribivuga rya M23 ngo ibyo bitero byibasiye cyane cyane abaturage basanzwe batuye muri ako gace, aho bavuga ko ngo izo drones zateye zigateza impfu, kwangiza amazu y'abaturage ndetse no kongera ubukana bw'ibibazo by'ubutabazi byari bisanzwe bihari muri ako karere kubera intambara imaze igihe. AFC M23 ivuga ko ishaka kumenyesha no gukangurira abaturage ba Kongo, abayobozi b'ibihugu byo mu karere ndetse n'abafatanyabikorwa mpuzamahanga kwita kuri intambara ivuga ko yashyizweho n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Iri huriro rivuga ko gukoresha drones mu bice bituwe n'abaturage benshi bituma abaturage b'inzirakarengane basiga ubuzima, abandi bagatakaza ibyabo, ibintu bavuga ko byongera ubukana bw'ikibazo cy'ubutabazi cyugarije ako karere. Iri huriro rikomeza rivuga ko ibyo bitero bigabwa mu buryo butarobanura ku baturage b'inzirakarengane, bityo ko bishobora gufatwa nko kurenga ku mategeko mpuzamahanga agenga imirwano, cyane cyane ayerekeye kurengera abasivile mu bihe by'intambara. Rivuga ko ibi byerekana ko ubutegetsi bwa Kinshasa budaha agaciro ubuzima bw'abaturage basanzwe. AFC M23 kandi ivuga ko ibikorwa byo rugomo bigenda byirengagizwa n'umuryango mpuzamahanga, ari nayo mpamvu ivuga ko idashobora gukomeza guceceka ku byibasiye abaturage bo muri ako gace. Aya makuru aje mu gihe umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ukomeje kuzamba, aho impande zitandukanye zishinjanya kugaba ibitero ku baturage no gukoresha intwaro zikomeye mu duce dutuwe cyane. Ibikorwa bya gisirikare bikomeje guteza ubwoba, kwimura abaturage ndetse n'ikibazo gikomeye cy'ubutabazi mu ntara za Kivu y'Amajyaruguru n'ay'Amajyepfo. Abasesenguzi ibibazo byo mu karere bakomeza kugaragaza ko igisubizo kirambye cy'intambara gikeneye ibiganiro bya politike n'ubuhuza mpuzamahanga kugira ngo hagabanuke imirwano ikomeje guteza ingaruka zikomeye ku baturage basanzwe nk'uko amakuru atugeraho. Ibyo rero ntibyavuzwe na Lawrence Kanyuka avuga ku bijyanye rero n'ibitero barimo gushinja uruhande rwa Kinshasa, bavuga ko byaramutse cyangwa se byaramukiye mu bice bya Minembwe. Mu by'ukuri bavuga bati ni ibitero bikomeye cyane kandi byaje kugabwa aha ngaha, aho hari icyo bavuga cyangwa se hari icyo bagerageza gusobanura uko bigaragara. Rero hari inyandiko yindi rero yaje gusohoka, ni inyandiko ivuga ku bitero bya Goma. Ni inyandiko rero irimo iravugwa cyangwa se yashyizwe hanze n'ubutegetsi bwa Kinshasa. Nk'uko nabikubwiye rero buri ruhande rukomeje kugenda rushyira hanze amakuru agiye atandukanye, ngira ngo dusuzume ibiri muri iyi nyandiko nayo, ariko ngenda mbwira abantu gukanda subscribe cyangwa se sabone hano kuri Legion Info, ndetse mukanyarukira no kuri Barore TV, naho mukagerayo rwose mugakanda kana kariya. Reka twinjire muri amakuru turebe ibiri muri iyi nyandiko imaze gushyirwa hanze nanone n'ubutegetsi bwa Kinshasa, igaruka ku bivugwa mu mujyi wa Goma nyuma y'amakuru agiye atangwa. Ese noneho kuri kwa nyakuko abakugiye hanze. Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatangaje ko hatangijwe iperereza ku iturika ryahitanye umukozi wa UNICEF i Goma. Ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bwatangaje ko hatangijwe iperereza ry'ubutabera rigamije kumenya neza ibyabaye nyuma y'iturika ryabereye mu mujyi wa Goma mu ntara Kivu y'Amajyaruguru ryahitanye abantu 3 barimo umukozi w'umuryango w'abibumbye. Ibi bikaba byongeye gushimangira neza ko leta ya Kinshasa itemera ko ari yagize uruhare mu bitero byagabwe mu mujyi wa Goma, ndetse ikagaragaza ko hari abandi babishe inyuma y'ibyo bitero. Ibi byatangajwe mu itangazo rya Minisiteri y'Itumanaho n'Itangazamakuru ryashyizwe hanze. Muri itangazo guverinoma ya Kongo ivuga ko iperereza ryatangijwe rikurikira urupfu rwa Karin Buse, Umufaransakazi wakoraga UNICEF wapfiriye muri iryo turika hamwe n'abandi bantu 2. Nk'uko amakuru y'imbere yatanzwe n'imiryango y'ubutabazi n'uyu muryango w'abibumbye abivuga, abandi bapfuye muri iryo turika ni umwe mu barwanyi ba AFC M23 ndetse n'umukozi w'ikigo cyigenga gishinzwe umutekano. Iryo turika ryabaye mu gitondo cyo ku itariki 11 Werurwe 2026 ribera mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu gace kamaze igihe karangwa n'imirwano hagati y'ingabo za leta n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru ibanze guverinoma ya Kongo ivuga ko ifite agaragaza ko nyuma y'impanuka ahabera iryo turika hise hajyamo abasirikare b'ingabo z'u Rwanda, ni Rwanda Defense Force hamwe n'abarwanyi umutwe wa M23 nk'uko iri tangazo cyangwa se inyandiko bivuga.
Guverinoma ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ivuga ko ibi bibaye mu gihe burasirazuba bw'icyo gihugu bukomeje kwibasirwa n'intambara igizwe n'ibice bibiri, intambara irimo imitwe yitwaje intwaro itari iya leta ndetse n'indi ifitanye isano n'ibihugu byo mu karere. Kinshasa ivuga ko muri iyo mirwano harimo imitwe yitwaje intwaro itandukanye ndetse n'ingabo z'u Rwanda zifatanyije n'umutwe wa M23 zikomeje gukora ku butaka bwa Kongo. Kubera uburemere bw'iki kibazo, Minisitiri w'Ubutabera wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo akaba n'umugenzuzi mukuru w'amategeko yasabye umushinjacyaha mukuru mu ngabo za Kongo gutangira iperereza ryihuse kugira ngo hamenyekane neza uko ibyabaye byagenze, hamenyekane ababa babifitemo uruhare kandi nibigaragara ko hari ababigizemo uruhare bakurikiranwe n'ubutabera. Guverinoma ya Kongo kandi yasabye ubufatanye bw'amahanga muri iperereza, cyane cyane ubufatanye n'ubuyobozi bw'Ubufaransa, umuryango w'abibumbye ndetse n'indi miryango mpuzamahanga bireba kugira ngo iperereza rikorwe mu buryo bwuzuye, butabogamye kandi buboneye. Nk'uko rero iyi nyandiko ya guverinoma ibivuga cyangwa se ibitangaza nyine, ivuga iti ku byabaye mu mujyi wa Goma twebwe dukeneye iperereza, twebwe dukeneye kugira icyo dukora kugira ngo amakuru y'ukuri nyine abashe kumenyekana. Ubwo ni ubutegetsi bwa Kinshasa bugira icyo buvuga kuri ibi biri kuvuga mu mujyi wa Goma. Ni mu gihe uyu mujyi wa Goma bivugwa ko mwabantu ngo buriya uyu mujyi wa Goma ngo waba rwose ngo buriya warasahuwe ku buryo bukomeye cyane n'izi nyeshyamba, nyuma y'uko bivugwa ko cyangwa se bitangazwa bati M23 ni gute imara igihe kingana gutya mu mujyi wa Goma. Ni kubw'izihe mpamvu, abandi bati rero nyine M23 irimo n'ubundi irakora bya bikorwa byayo by'ubusahuzi nyuma y'uko yibasiye ibikorwa ibice bicukurwamo amabuye y'agaciro, ati n'ibindi bice byagiye byibasirwa cyane ubusahuzi bugiye butandukanye nk'uko amakuru abigaragaza. Turebe rero n'andi makuru akomeza kugenda asohoka, dore ko amakuru ari kugenda asohoka rwose ari menshi cyane. Beni abita Ruca barashinja M23 kwica umunyamuryango wabo bita Thierry Muhonja nyuma yo kumukorera iyicarubozo. Umutwe w'abaturage uharanira impinduka uzwi nka Ruca watangaje ko umwe mu banyamuryango babo witwa Thierry Muhonja yapfuye nyuma yo gukorerwa iyicarubozo. Uyu muryango uvuga ko ryakozwe n'abarwanyi b'ihuriro ry'ingabo za M23 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zishinjwa gushyigikirwa n'ingabo z'u Rwanda. Ibi byatangajwe kuwa gatandatu tariki 14 Werurwe mu itangazo Ruca yasohoreye mu mujyi wa Beni. Muri iri tangazo ishami rya Ruca RDC Afrique rivuga ko uwo mu muryango wabo yapfuye azize iyicarubozo rikabije ryakorewe nabo yise abarwanyi bo mu ihuriro ryitwaje intwaro M23. Iri shyirahamwe rikaba rishinjwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa gukorera mu burasirazuba bwa Kongo rifashijwe n'u Rwanda. Rucivuga ko Thierry Muhonja yari umunyapolitike w'umuturage wiyemeje kurwanira uburenganzira bwa muntu kandi ko yari umwe mu bantu bagiraga uruhare rukomeye mu bikorwa by'uwo mutwe bigamije guteza imbere demokarasi, kurwanya akarengane ndetse no gusaba ubuyobozi buboneye. Mu magambo akomeye Ruca yavuze ko icyaha rukumbi uwo munyamuryango wabo yari afite ari ugukunda igihugu cye no kwanga gucecekera imbere y'icyo yise igitutu cy'amahanga. Uyu mutwe w'abaturage uvuga ko urupfu rwe ari ikindi cyaha cy'intambara, aho avuga ko kigamije gutera ubwoba no gucecekesha amajwi y'abaturage bagerageza ibitekerezo byabo ku bibazo by'igihugu. Iri shyirahamwe kandi rivuga ko urupfu rwa Muhonja rugaragaza akaga gakomeje kwibasira abaharanira uburenganzira bwa muntu mu bice bimwe byo mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane mu duce tuvugwa ko turi munsi y'ubuyobozi cyangwa igenzura ry'imitwe yitwaje intwaro. Kubera impamvu, Ruca yasabye ubuyobozi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gufata ingamba zihutirwa zo kurinda abaharanira uburenganzira bwa muntu n'abakora ibikorwa by'ubutumwa bwa sosiyete sivile baba mu duce turimo imirwano. Uyu mutwe wagaragaje ko kutagira umutekano ku baharanira impinduka mu gihugu bidakwiye kuba ibisanzwe, aho ugira uti kuba umunyamuryango w'umutwe w'abaturage cyangwa umunyamuryango wa sosiyete sivile ntibikwiye kuba impamvu yo gucibwa urubanza rwo gupfa muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ruca yanongeye gusaba ko ingabo z'u Rwanda zishinjwa gukorera ku butaka bwa Kongo zakurwa muri icyo gihugu nta yandi mananiza kandi bidatinze, aho ivuga ko zikomeje gukorana n'umutwe wa M23 mu mirwano ibera mu burasirazuba bwa Kongo.
mu butumwa bwayo bwo gusoza uyu mutwe w'abaturage wanahamagariye urubyiruko rwa Congo gukomeza ibikorwa byarwo by'ubukangurambaga n'imyigaragambyo yo guharanira uburenganzira, nubwo bavuga ko hari iterabwoba n'ibyago bihugarije. Ruca ivuga ko nubwo hari ibibazo n'iterabwoba rikomeje kwibasira abayigize, igikorwa cyo guharanira impinduka kidakwiye guhagarara, igasaba urubyiruko kudacika intege, aho igira iti ubwoba bugomba guhindura uruhande cyangwa se bugomba kuba intwaro ahubwo yo kwifashisha, aho kugira ngo bube ubwo kuduca intege cyangwa se ati gutuma tudaharanira uburenganzira bwacu mu gihugu cyacu. Abo ngabo rero akaba ari bamwe mu rubyiruko bavuga ko rwose bashaka impinduka cyangwa se changement nk'uko bigenda bigaragara cyangwa se bigaragazwa. Ubwo rero kabashimire cyane, babwire mwakoze kudukurikirana, mwakoze cyane kubana natwe, iby'agaciro kandi by'ingenzi kurushaho kugenda tubana mu biganiro makuru bigenda bitugeraho umunsi ku wundi. Ngewe nkaba nari Bosco, akaba ari Region Info. Turushaho kugenda tubana rero no mu yandi makuru agiye atandukanye aza kugenda asohoka cyangwa se ajya ahagaragara. Icyo usabwa ntuze kujya kure kugira ngo turusheho kugenda tumenya uko byifashe hirya no hino, dore ko amakuru akomeje kugenda yisukiranya mu bice bigiye bitandukanye, nyine arushaho kugenda atugeraho. Reka tube dusubikiye aha ngaha, tugaruke mu masaha ari imbere tureba n'andi makuru araba agezweho.